Ola, eu chamo-me Loia e vou-vos a explicar como se toca un teclado. Bueno, este é o teclado. Como podemos ver, hai distintos botóns. O de volume, a da música, este para poner como este. Distintos cosas. Y esto. Y esto es para grabar, el botón rojo es para grabar. Y abaixo hai unos pedais que cada vez que os vamos tocando o piano sona de distinta forma. Isto é todo o que sabemos do teclado. Chao, un bico.